Ngiyabonga mfundisi sesingenile manje ihoreni lethu lokugcina njengoba sesikhulume kakhulu ngokuphakama sakhuluma ngosatha. Ngicela ukuthi siphinde sibuyele endabeni yasenhlangakazi ngoba sisemhlanganweni wasenhlangakazi. Sizocela ke la futhi sisilekelele ubaba uMphostoli uMkhize abantu ababona ubaba omkhulu kunodashana ubaba uMkhize engizocela ukuthi asisize ngayo mayelana nendaba yasentabeni enhlangakazi. Ake sizwe ubaba uMphostoli uMkhize ukuthi eke ngithi kulandela isitoli nje soba sidala. Uma esefika enhlangakazi ethunyiwe yizwi uthi wafika entabeni wamenyezwa izwi lathi khuphuka wathi kwahlala emgedeni yamanje enhlangakazi wene washo izoko lephakethe uthi wakhuphuka entabeni wakhanya inyanga kwakhanya sengathi uphuma inyanga umbalele uthi lathi izibheka eningizimu uthi waphenduka bheka eningizimu uthi kwaqhamuka inhlanga zindiza bhiba sibhakuza zafike phezu kwakhe ngaphambi kwakhe emkhathini zaloku sibhakuza lathi izibheka enyakatho uthi kwaqhamuka amasaka idatuliwe amnyama ngcolile ebhakuza amasaka emnyama afika agqaxeka phezu kwalezi inhlanga uthi zaloku zibhakuza inhlanga lathi izibheka entshonalanga uthi kwaqhamuka amayadi engu elephuka nawo afika la anawo agaxeka phezulu kwalamasaka phezu kwalezi inhlanga kwaloku kubhakuza lathi izibheka empumalanga uthi kwaqhamuka izimpaphe eziningi amaqhube empaphe phethuka impela ziza impaphe niyazazi impaphe zayaza zafike zabunganyela zahlala zaphezulu kwalezi zinto uthi lathi izibhekisisa ke Shembe uthi kwandloleka uthi kwasigqobo kwasibonde sigqobo eside uthi lathi iziqaphela uthi ke lesi sigqobo ke saqoqeka sayibhola elikhulu elimnyama kwathi buka uthi mase kuyibhola ebhekile etshenwa izwi sephezulu entabeni ebusuku uthi kwase kuphuma izinkanyezi kule bhola kwathi hlakahlaka kwaphuma izinkanyezi ukuba ngapha kuyaluza konke lokhu kuyale kwathi uyabona lo yebo Nkosi amaNazaretha abantu uyobafika njengofika nje bayilezi zinto zonke umase uyobahlanganisa babinto ibenye njengaleli bhola lesisikhathi kwase kuphuma izinkanyezi-ke kwakuba ngapha sahlakazeke ezimhlophe kwalathi izoba mbathisi ngubo emhlophe njengayentabeni isigqoko ngibemhlophe esilala sigqokile nje eyila izalwa khona lapha akhonjiswa yona khona enhlangakazi uthi-ke wabe sehlala-ke izisuku ezu-7 nobusuku obu-7 akahle uphuza amanzi ulindile ngalolu suku kuzosa kube usuku luka-8 uthi wamenyezwa izwi waphuma futhi ohlala khona entabeni ngazi niyani-ke niye entabeni niyabona lapho kugezwa khona abantu iy'nyawo lapha kugezwa khona lapha besigezwa khona iy'nyawo laphaya entabeni ecaleni lapha uma ukhomba uthi kwathi lapho-ke wakhomba lapho ubaba uthi-ke kwaqhamuka umuntu kwakhala iy'nsimbi la emadolweni njengomuntu okhubazekile eza futhi keqe ukhala insimbi uthi amehlo akhe semgodini phuma ama-robots abovu aphuma uthi waqonda kuyena ngqo uthi kwathi angibaleke lathi izwi ungabaleki ungambheki bheka phansi uthi wadlula wanqamula washona ngale ngakawosiyana qondana nangasethempelini kodwa ngasehle mangathi mangisentabeni ngikhombe ngikhulume kahle ngibe ngikhombe lapha kwakhonjwa khona uthi washona lo muntu usuku luka-7 uzosa ube usuku luka-8 uthi-ke lathi izwi kusasa uyahamba uyaphesheya kothukela endlukulu emakhosini uhambe ey'nyaweni zengilosi lapha kunyathele khona ingilosi
uthi nempela ngahamba kanjalo lapha kunyathele khona ingilosi ngahamba enyaweni zengilosi ngaze ngafika ohlala ngihambe enyaweni zengilosi njalo baqonda idanganya kuthiwa se-Phoenix ke namhlanje Phoenix uthi ngafika khona isitimela simi phezulu kulayini lathi izingilosi ekuholayo ingene la kule coach uthi wavulwa kuselisa isitimela samalahle saqala wavula umnyango wangena wahlala uphume usuka entabeni lithe izwi uyaphesheya othukela endlunkulu emakhosini uthi ke wangena esitimeleni lesi kuthiwe ingilosi ekuhola ingene nawo wabamba isicaba wakulesi sitimela besamaplanga samalahle wangena wahlala uthi wahlala umzuzu omde kakhulu impela ehleli esitimeleni alikho ikhanda abone ukuthi sangapha wezwa sephakathi kohaka ikhanda esitimeni uthi sathi uyisa bheke enzansi eThekwini uyaphi emaMpondweni uthi bantu abami ngihlangabezanga ingilosi yaphesheya kothukela ngahlangatshezwa ingilosi yamaMpondo kungaba uBhombela Istimela samaMpondo usuke entabeni eyaphesheya kothukela uthi ngihlangatshezwe ingilosi yamaMpondo wafika enqabeni esitejini kubhaliwe ukuthi enqabeni uthi izwi lathi ke ehlala ingilosi iholayo iyehlekele wehla enqabeni wabheka lesifundeni senkosi yakwaMaca yasemaMpondweni kaMpofana lapha ngigane khona uma efika kwaBamkhulu lelizwe waya kwaMpofana waya emaMpondweni wafika lapho bamukela uMpofana lo umfowabo umkhwami omdala idikoni anganoma eBaptist noma eweselini weyidikoni yoba kusabizwa kuthiwa kwaMdikoni onesitolo sakhe kwakuthiwa kwaMdikoni esitolo baphumela eminyango bahlangabezana nobabamkhulu hawu basabona umuntu esingamazi kulelizwe wathi ngithunyiwe uthunywa ngiwuthumekile ngithunye izwi likaJawu weseza uMpofana uthi lo muntu kanti umzali wakhe hayi ngene endlini bangena wangenisa kaMpofana waxoxa ngendaba zokholo letha amanzi wageza walala wasemisa la kaMpofana eseshumayela sekukhona umuntu owayegula eyisisho eneyifumbe ezintathu sethanda ukukhokhoba la isiqaqele sukele emqaleni zehla nomhlanje sithanda ukuthi uyagula futhi wasebikwa lo muntu lo muntu sethi akalandwa amafutha uveselini esezipholisha lezifumbu ngoveselini esezipholisha lezi umisile njalo la kaMpofana saqhuma sokuqala sabhuluka uloku egezwa isulu uyamnesa lo muntu saqhuma esesibili uyamnesa njalo saqhuma sesithathu wazowaqonda lo muntu waphila base besuka abantu bale emaMpondweni sebeleko beza ke kuBabamkhulu esishumayela ke kule ndawo usuke kule ndawo ke waseyiqamba le ndawo wayiqamba ngesilungu wathi use-foundation niyazi foundation uthi kuseqaleni makwakhiwe indlu kumbiwe umsele esizulwini simba isiza uthi indlu asibeke endaweni e11 ngomthetho ngakwayiqamba ngesizulu ukuthi la kuseqaleni kodwa iqamba ngesilungu wathi kuse-foundation temple lakhona indawo yokuqala uBabamkhulu efika kulelizwe la izazi emaMpondweni futhi emaMpondweni lawa enguku uBabamkhulu ephuma enhlangakazi usuke enhlangakazi yaphesheya kothukela ngene esitimeleni ethi uya ephesheya kothukela isitimela sabheke enzansi eThekwini uthi ngihlangatshezwe ingilosi yamaMpondo ayinhlangabezanga izwi ngisuke leli ngisuke izwi lingithuma phesheya kodwa abami ingilosi yakhona ngihlangabezanga ngihlangatshezwe ingilosi yamaMpondo ngingaba uBhombela isitimela samaMpondo wafika ke emaMpondo lapha amisa khona kaMpofana waze wasuka khona esizale emthwalo eGospel afika wamisa ke eGospel 1910 1911 1912 1913 udla kulelizwe ngo-1914 ngonyaka osihlanu wawela uthi ke ngiwele ngithi ngiyendumpuphu ngihlangatshezwe ingilosi bantu abameqhamuke ngaseginginduku yambhekisa ngasemthunzini wafika emkhathini kusini amadoda ephethe amahama amakhulu esini
ethi kunamhla thetha singene simkhonze uJehova sasivalelwe namhla vulwa amasango uyabuza kulabo abantu abanabo uthi hawu niyawubona lo mkhosi cha baba sobuya hawu lo mkhosi ungaka amadoda afaka amashoba avunule la akhomba ngamawisa athi kunamhla sithethe singene simkhonze uJehova sasivalelwe namhla vulwa amasango laseJudiya leyo ngoma wafika wamisa ke eJudiya wahlala lapha eJudiya washumayela wasuka khona ngesinye isikhathi uthi ngiya enjunkulu uthi ngahlangatshezwe ingilosi yale kwaMkunyoni kaMkhwanazi hawu yini ngithi ngiye enjunkulu ngahlangatshezwe ezinye ingilosi wafika le matuba kaMkhwanazi nanga amadoda emkhathini esina amadoda amhlophe ethi bhekuzulu esinelo simakatha uthi thuthu uyeza uJehova uthi kwauqamba komuzi wathi buka bhekuzulu hawu yini ngithi ngiya enjunkulu ihlangatshezwe ingilosi ingavumi ukuba imhlangabeze yasenjunkulu wathatha indodakazi yakhe uzondi ke udadewabo baba wasendlini enkulu ubaba ilanga owasendlini yokugcina inyanga ezulu yasendlini iunumber 2 endlini elama unkosikazi oqala kodwa athi masukuzalwa kwazalwa uMaphodi qala endlini encane kwazalwa ilanga ngomthetho ngabe ngokwethu ngabe esihlalweni kwaku inyanga ezulu yazalwa muva yona kanti yona esendlini engaphambili endlini yokugcina kaMaphodi kwazalwa ilanga manje ke uthi ke wahlala ke lapha kwaMpukunyu nabuya ke kwaBhekuzulu wacabanga yini wathatha inkosazana kuZulu wayikanisela inkosi uSolomon ayikhona uthi noma uyayiheha ngoba izwi phela lali imthume khona ukuthi ngoba abantu abathanda ukugana isifazane kabantu bakaZulu ucamonti mhlambe kuzoza kube ngcono ayikhona akavuma uphenduka ubam kwamqonda manje onasi isihlabelelo sakwa wathi uyabizwa ngoSolomon umntakathi noZulu ukuthi umuntu kaJehova yabo lutho akasabeli thi uzoba manje ababoni niyalibona ukuthi njani manje hayi ethe kuze isikhathi lothi izwe mase izwe ohamba wathi wakha isihlabelelo esamashumi 45 uthi bengimemeza ubusuku nasemini mbosana umthandazo yena wathi umthandazo mbosana nisihlabelele leso sihlabelele sumthandazo nithi zizwe lalani uZulu azwakala ezulwini kathi sivinjelwe abafokazana phansi zizwe lalani Zulu zizwe lalani uZulu azwakala uthi kuyohamba kwambe abantu abami amaZulu azwakala ezulwini izwe libuyele kubanikazi bakhe balesi sihlabelelo so basesizwa thina boShembe lapha sikhona ukuthi nanku umthandazo uphuma emhlabeni wamaNazaretha uthi ke ngaleso sikhathi uJehova uzobasebenzisa abelungu ubusuku nemini bazokwakha amabhlorhwe aqinile akasemende lawa mabhlorhwe insimbi adlo ulwandle uJehova uzobasebenzisa ubusuku nemini abafana bethu bakwakha amabhlorhwe aqinile akasemende kuyohamba kuhambe balani ngoba lokho ngikhulumayo abanye phakathi kwenu kuba bengasekho abanye bakubona balani kuyohamba kuhambe eniyokubona abo babekhona kokwakhiwa uJehova uzobasebenzisa usuku nemini abelungu bawokwakha imigaqo eminye ohamba phezulu kweminye imigaqo njenganibona nje yaprofethwa le migaqo yohamba phezulu kweminye imigaqo kwathi ngaleso sikhathi mase kwakhiwe leyo migaqo phezulu kweminye imigaqo uthi ngoba isikhathi leso okusuka impi enkulu emhlabeni wathi nize ningahlali edolobheni phakathi komuzi kwabathi khona inkomo leThekwini wathi imali zenu ezimabhenki bawuhamba nazo kosuku impi enkulu abelungu bengafuna okuphathwa ngamakhafula abantu koliwa kakhulu wathi
bawuhamba kobili wathi mina ngihamba phesheya iy'moto bantu abami niyozithenga ngoMpondo abathathu boyishiya yonke into la ngaleyo nokugijima phezu kwegazi logcina emadolweni begijima abantu ethi bangazi ukuthi bayaphi begijima nje konakele ezweni ngaleso sikhathi izwe loba seliphethwe abantu abamnyama ngaleso sikhathi bedinwa umbuso bephethwe abantu abamnyama laba abadelelayo wathi niyokubona kodwa izimali zenu zimabhange nize ningazibeki imali zenu emabhenki ngalesikhathi masokuphetha abantu abamnyama ngoba kosuka lonke bahambe nazo imali zenu zibe ncane imali enizibekele nizigcinele nini imali ngaleso sikhathi manje lesi sikhathi siyasibona thina lesi ukuthi lesikhathi siyakhona lesi sikhathi siphezulu kwaso yasondela yiso siyasibona uyabona kuya ngoDisemba ngesikhathi kuzoba khona ukhetho uma niyokhumbula ukuthi lahle ikheshana kaMkhize masibonge kuyingqalabutho kosanta bethu kuleli bandla njengoba sikhuluma ngosanta sikhuluma ngobaba uMkhize u1918 ubaba uMphostoli uMkhize ubaba uMphostoli uMkhize umazi ngamehlo uShembe lesikhuluma ngaye akamuzwa ngendaba abantu abambona abantu abayazi indaba yakhe so ukhuluma into eziningi njengoba sengimbamba manje khona la ngafiki afike khona kakhulu ngoba usekhuluma ngeindaba ezakhulunywa uShembe ngesimo samanje emhlabeni kodwa nathi ebe ngijahile emfundisi yiyo le ayikhulumayo iyokwenzeka enhlangakazi ubaba omkhulu ebona isibonakaliso sesindwangu lezi ezayiphethe ukuthi uyothi mayehla la enhlangakazi uyofika emhlabeni abantu bezinto eziningi abaqoqa uShembe benza into eyodwa bese bafaka ingubo emhlophe into ayibona leyo ubaba omkhulu uMprofethi ephezulu kwentaba enhlangakazi bese kuba ile eyesibili ayisho ukuthi leli gama elithi uBhombela ngoba lokho elivele igama uBhombela enye into ebengifisa ukuthi vele icace kahle ukuthi kwenzeka kanjani abo uBhombela